پشتیکو نجمدین کریم پارێزگەری کەرکووکێ لە ڕۆژا 15 وێمەهەیە داخواز ji encûmenê parêzgehê kirî biryara bilindkirina Alaya Kurdistanê li ser dam û dezgehan pesend bikin. Bi piraniya dengên civatê ev biryare hate pesendkirin û bu cihê dilxuşiya hemî welatiyên Kurdistanê û li dihûkê jî hemî texûçîn bi vê biryarê dilşad bûn. Bedo Kerkûk em di her oloyê xwe bilind kein çunku Kerkûkî me مجال خينا رشتي سرو كركوكي عربو بفيت نافيتن اي اولوي خوام هردي بلند كاين لای کردستان بیتا بلنکرین اوجی سر همی دمو دزگون حکومی میری بیتا بلنکن تنش آلای عراق وقت تستگل که پیروز جان. خازش همی عالی سیاسی کن کو اکرزیان افمالا کردی بپارزن دمو دزگهین شرعیان هرما کردستانی اکتیو بکن بو هنده برسینگی وان تحدیات نی بکن هلبت ابریاره رنگ بدانت خوش ده هبن هل بد دل عراق نبود چوکو اندام پارلمان عراق چوکو سرکردانتین عراقی افریقا بدلی نبود آلای کردستان لویر بیت بلند کردن لی افریقا جه فخر و شانازی ابو ما کرده کو افریقا آلای کردستان سر همی دامود از گن حزبی و میری افریقا برز و بلند ام بینین هاتیا بلند کردن و هاتیا پسند کردنشی. دستخوشی الجناب پارێزگای کم دستخوشی لهوالت انجمن پارێزگا کردی کم ابریارا میجوی اواندای دمیر 16 و مه اوان بریار جای کو آلای کردستان الکرکوک قدس کردستان برز کمن اوا رامان کردید کو ام رجدن السر قدسیتا دورا کرکوکی و دورا مقاطعی جلای خوبه برپرسی دزگه پاراسنا آلای کردستان را گاهاند کو بریارا پارێزگەرê Kerkûkê biryareka wêreka nebû û destkefteke bû gelê Kurd. Destxoşiyê parêzgerê Kerkûkê bû vê biryara bûêrane şoreşek sera vê Kerkûkê hat eşnav birin lê Evrûke û şoreş serê me hemiya da hata saxkirin ve Evrûke mizgînî hata dan ku dê Alaya Kurdistanê Kerkûkê hata bilindkirin ev cê şanaziyê me hemiya evan kesên ev biryara day mêjû tomar kir careka dî bû Kurdistanê Evrûke em diwesane heç ku Kerkûk جابیا یعنی هادی سر فرما کردستانی و ام تو ساینه کو افریقا آلای دولت بونی کردستان هاتا بلنکرن دست خوش بو انجمنی پارێزگا کرکوک صباحی جی اوان آلان هند بینن و کو دیاریا پایتخت شهیدا جدوه که دی بین بو کرکوک و دی چین پیروزبایی جناب پارێزگار کرکوک کین و دی انجمنی پارێزگا جی کین بودم چندین سالانه گل کرد به خمد بدز و اینانا مافن خوین روا خبات دکت و قربانی دایو اک جهوی و آرمان جنوان و گراندنا کرکوکیه بو باوشا هرما کردستانه و شارازاد بیاوه سیاسی دا دبیجن یا او هاتیا کرن پنگا وک بو و آرمانجه هاتیا هاویتن بیارامدی بادینان سات دوهک